nyuma y'igitero gikomeye cyane cyagabwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC aho zagabye igitero cya drones ku mujyi wa Goma aho guhitana abo cyari kigambiriwe barimo uwari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, Corneille Nangaa umuhuzabikorwa wa AFC M23 ndetse na General Sultani Makenga akaba ari umugaba w'ingabo za ARC cyangwa ingabo z'iminduramatwara za Kongo Armée Révolutionnaire Congolaise aho guhitana abo ndetse n'abandi cyahitanye barimo umufaransa-kazi Karine Buzet akaba ari umufaransa-kazi wakoreraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma aho yakoreraga UNICEF ndetse n'abandi batandukanye. Bamwe mu bayobozi bakorana cyane na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse bakomeje kugenda bamukingira ikibaba barimo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost bakaba barasohoye amatangazo, ariko amatangazo basohoye akaba ari amatangazo n'ubundi atagaragaza uwagabye igitero, bigaragaza gukomeza gukingira ikibaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za FARDC zakomeje kugenda zikora ibitero bitandukanye bya drones mu kurenga ku gahenge kemeranyijwe n'impande zombi ndetse n'amasezerano ya Washington, ubwo tutibagiwe na ya Doha, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara mu bitero bitandukanye byanahitanye wari umuvugizi mu bya gisirikare wa Alliance Fleuve Congo M23, ubwo ndavuga ingabo z'iminduramatwara za Kongo ARC Lieutenant Colonel Wiringoma. Ubu noneho ikiniga n'agahinda mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'igitero cy'Igoma. Tugiye garuka rero kuko byifashe amaginga ya ku rwego mpuzamahanga. Ese abazungu bari gukora iki? Abazungu baratekereza iki? Ndetse tunagaruke ku bimenyetso bikaze, ibimenyetso bigaragara by'ibitero bikomeje kugabwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, amatariki ndetse n'ibindi bitandukanye. Twese cyane rero mu mujyi wa Goma mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu Lac Kivu hakaba harabaye isibaniro ry'ibitero bya drones byagabwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Iki gitero cyahitanye ubuzima bw'inzirakarengane z'abasivile barimo na Karine Buzet umukozi w'umuryango w'abibumbye wita ku bana UNICEF cyangwa UNICEF. Cyasize ibibazo byinshi kuruta ibisubizo ku bijyanye n'agaciro k'ubuzima bw'umunyekongo imbere y'amaso y'amahanga. Ibi byago byagwiriye abaturage si impanuka cyangwa ibintu byabaye mu buryo butunguranye n'urundi ruhererekane mu bitero byinshi bya drones bimaze amezi atari make byibasira ibice bigenzurwa n'umutwe wa M23 n'ihuriro rya AFC M23 Alliance Fleuve Congo. Ibi bitero byateye igihombo gikomeye mu basivile mu gihe amahanga, imiryango itegamiye kuri leta, ama ONG n'ibigo abahuza abamediateur bakomeje kuryumaho. Icyambere n'urupfu rwa Karine Buzet, isura nyayo y'ibyaha by'intambara. Igitero cyo kuwa 11 Werurwe cyabaye nko gukangura abari basinziriye kwibasira abasivile batetwaje intwaro mu gace gatoye cyane nka Goma. N'icyaha cy'intambara kidashidikanywaho. Iki gitero kikaba cyaranigambwe mu masaha ya mu gitondo kare ndetse n'abakigambye bakaba bari bitwaje kurengera ubusugire bw'igihugu nyamara birengagije nkana amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. Urupfu rwa Madame Karine Buzet umufaransa-kazi wakoreraga UNICEF rwasize icyuho gikomeye, ariko nanone rutanga isomo rikomeye. Uyu mubyeyi yari yariyemeje gutura ubuzima bwe mu gukorera no kurengera abana ba Kongo babayeho mu buzima bugoye cyane. Nubwo yishwe urw'agashinyaguro, harabona ko yakoze igikorwa cya nyuma gikomeye. Urupfu rwe rwabaye imbarutso yo kugaragariza isi yose isura nyayo y'amahano n'ubugome bw'intambara ikomeje guhitana abana b'inzirakarengane bakomeje kwibagirana. Umwaku n'umuvumo w'abana n'umwe gusa, ukuvukira mu gihugu bise scandale géologique, igihugu gifite umutungo kamere urenze urugero ariko ubabera umuvumo aho kubabera umugisha. Ikindi, amateka yihishe inyuma y'ibitero. Ukuri gushingiye ku mibare hagati ya 2025 na 2026 kugira ngo twumve uburemere bw'iki gitero cy'Igoma ni ngombwa kureba amateka ya vuba. Kuva mu mwaka wa 2025 guverinoma ya Kinshasa yongereye ingufu mu gukoresha drones mu kurasa mu bice bigenzurwa na M23 nk'uko imibare ibigaragaza.
hamaze kugabwa ibitero birenga 16 by'indege na drones mu bice bya Minembwe, Kivu y'Amajyepfo, Masisi na Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza ku gitero cya Goma. Urutonde rw'ibitero bikomeye muri 2025 kuwa 10 Werurwe 2025 igitero ku kibuga cy'indege cya Minembwe, kuwa 9 Ukwakira 2025 igitero muri Mpeti teritwari ya Masisi, 21 Ukwakira 2025 igitero i Kalembe muri Masisi, 23 Ukwakira 2025 igitero i Busika muri teritwari ya Walikale, tariki 8 Ukuboza 2025 igitero i Katare muri Masisi. Ibitero byakomeje mu mwaka 2026, tariki 2 Mutarama 2026 ibitero binyuranye muri Masisi, 12 Mutarama 2026 igitero cyongeye kugabwa Iminembwe, tariki 31 Mutarama 2026 igitero Imadegu Minembwe, 26 Gashyantare igitero gikomeye i Rubaya muri Masisi, agace kazwiho cyane amabuye y'agaciro, 11 Werurwe 2026 igitero cyo mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu aho ni muri Goma cyahitanye Karine Buse. Iyi mibare igaragaza neza ko iki atari igikorwa cy'impanuka ahubwo ari gahunda yateguwe kandi ishyirwa mu bikorwa mu buryo buhoraho, yibasira uduce turimo abasivili benshi. Icyakora kuva ibitero byatangira kwamaganwa nta rwego na rumwe mpuzamahanga rwigeze rufata ingamba zifatika ngo ruhagarike ubu bwicanyi cyangwa ngo rutunge urutoki ababikora. Agaciro k'umunyekongo no guceceka kw'amahanga, kimwe mu bintu bibabaje kuruta ibindi muri iyi ntambara ni ukuntu umuryango mpuzamahanga wafashe icyemezo cyo guceceka ndetse no kurebera. Abaturage ba Minembwe, Rucuru, Masisi n'ubu noneho abigoma bamaze igihe bahura n'ibibazo bikomeye cyane, no kuvuga ngo bahura n'ikibazo cyo gusobanukirwa neza agaciro bahabwa mu ruhando rw'amahanga. Nta gaciro na gake bafite kuko amahanga aceceka. Impamvu irumvikana kandi irababaje. Amabuye y'agaciro n'amasezerano guverinoma ya Kinshasa igenda isinyana n'ibihugu by'amahanga hamwe n'amasosiyete akomeye biruta kuri agaciro k'ubuzima bw'abaturage bari gupfira kure y'imirongo y'imbere y'urugamba. Ibi nibyo bituma nta tangazo cyangwa kwamagana kugira ireme bikorwa n'amahanga. Gupfusha abasivile byahinduwe nk'ibintu bisanzwe mu gihe inyungu z'ubukungu zikomeje kurindwa. Ihuriro AFC M23 igihe cyo gufata ibyemezo bikomeye. Ku rundi ruhande, isesengura ry'iki gitero rirerekana agasuzuguro gakomeye gakorerwa ihuriro AFC M23 kuba guverinoma n'ingabo zayo bagaba ibitero nk'ibi. Nta nkomyi byerekana ko babona AFC M23 nk'abantu badakomeye, ikindi bakaba batubahwa kandi ntibafatwa nk'abantu bakomeye nabo bahanganye. Ibi byakagombye kuba isomo rikomeye kuri iri huriro. Niba abahuza n'amahanga bananiye kwita abakora ibyaha by'intambara mu mazina yabo, AFC M23 igomba gukuramo amasomo ndetse igafata ibyemezo bijyanye n'ibi bihe. Bakeneye kugaragaza ko batari ibikinisho mu maso ya Kinshasa ndetse n'amahanga akomeje kurebera ihohoterwa rikorerwa abaturage bashinzwe kurinda. Mu gusoza, inzozi za Patrice Lumumba ni inzira yonyine isigaye mu gusoza uku kwiheba n'ibi byago byose. Bigomba kubera abanyekongo imbarutso ikomeye yo kumva ko aribo bonyine bagomba kwishakira ibisubizo by'ibibazo byabo. Birasa n'inzozi cyangwa ukwibeshya gukabije gukomeza kwizera ko hari abandi bantu cyangwa amahanga azabazanira amahoro cyangwa ngo abakemurire ibibazo. Amateka yerekanye ko abaza bitwaje ubutabazi kenshi baba bafite izindi nyungu zihishe, nk'uko intwari y'igihugu Patrice Emery Lumumba yigeze kubivuga. Yagize ati, iki gihugu kizubakwa n'abakobwa n'abahungu bacyo gusa. Bivuze ko nta wundi uzaza gukiza Kongo usibye abanyekongo ubwabo. Ubufatanye ndetse no kutiringira amahanga no kwiyemeza gushyira iherezo kuri aya mahano niyo nzira yonyine. Imana ihe iruhuko ridashira inzirakarengane zose zahitanywe n'ibitero bya drones bimaze amezi akabakaba mu mwaka bigabwa buhumyi ku baturage. Abanyekongo b'intwari kandi biyemeje nibo bonyine bazashobora guhagarika ubu bwicanyi n'akarengane. Ndabashimiye nshuti bakunzi ba Pilot News TV, muri abagaciro.